Dobrodošli na video kurs osnovnih veština prve pomoći. Pred nama je serijal sačinjen od 7 kratkih filmova u kojima će biti prikazano kako postupati onda kada je naša pomoć potrebna drugima. Gotovo je sigurno da se svako od nas već našao u nekoj izazovnoj situaciji u kojoj treba reagovati brzo i preduzeti mere bez kojih bi nečije zdravlje moglo biti ozbiljno narušeno. Nezgode, povređivanja ili pogoršanje postojećih obolenja, nažalost, dešavaju se svakodnevno i nemaju sve isti ishod. Međutim, ono što u takvim slučajevima može napraviti suštinsku razliku jesmo mi sami. Svako može pružiti mere prve pomoći i to je prva stvar koju treba da znamo. Naše veštine, spremnost i prisebnost nekada su čak i presudni u kriznim momentima. Iz tog razloga, usvajanje znanja iz ove oblasti i njihova pravilna primjena predstavljaju važnu kariku u lancu lečenja. Istovremeno, to je izraz brige za ljude oko nas. To je dokaz solidarnosti, kao i način kojim povećavamo sigurnost čitave zajednice u kojoj živimo. Zato počinjemo sa edukacijom. U današnjoj lekciji obradit ćemo temu napad epilepsije i astmatični napad. U ovom segmentu prve pomoći pokazat ćemo postupak zbrinjavanja u slučaju napada epilepsije. Kada osoba ima napad epilepsije, najbitniji deo da zbrinemo jeste da fiksiramo glavu. Kada prođe napad, sačekamo još 10 ili 15 sekundi i rotiramo glavu sa strane. Sačekamo da napad prođe, da smo ustanovili da nema drugog napada. Rotiramo glavu sa strane i osobu postavljamo u bočni koma položaj. Obavezan poziv hitne pomoći 194. U ovom segmentu prve pomoći pokazat ćemo postupak zbrinjavanja ukoliko osoba ima astmatični napad. Prvo što radimo je ispravimo da stavi noge napred. Da li bolujete od nečega? Da li bolujete od astme? Da, ukoliko boluje, postavljamo je u dva položaja. Jedan položaj je da je sa obe ruke nagnuta napred, sabite kolena i nagnite se. I savjetujemo osobu da polako pokuša da uspori svoje disanje. Da li imate pumpicu kod sebe? Ukoliko ima, pregledamo džepove i pronađemo pumpicu. Pumpicu stavljamo u ruku povređene osobe, uzima lek onog trenutka kada malo uspori svoje disanje, da može da napravi jedan kvalitetan uzdah. 10 sekundi bi trebalo da zadrži lek. Drugi položaj koji možemo da postavimo povređenu osobu jeste da legne na nas, da se nasloni i otvorimo grudni koš. Osobe kojima prija položaj da su nagnuti unazad, nikako neće prijati unapred i obrnuto. I ono što uvek moramo da uradimo jeste da pozovemo hitnu pomoć 194. Lekcija koju smo upravo videli prikazala je osnovne mere prve pomoći koje treba primeniti u slučaju epileptičnog ili astmatičnog napada.
Pri tome, nemojmo zaboraviti, zbrinjavamo povređenu osobu, ne samo njenu povredu ili oboljenje. Ukoliko govorimo o epilepsiji, treba znati da je to hronično neurološko oboljenje, čiji uzrok još uvek nije dovoljno poznat. Karakteriše se spontanim ponavljanjem epileptičkih napada koji mogu obuhvatiti gubitak svesti, ravnoteže, nevoljno i brzo grčenje mišića kao i druge simptome. Neki pacijenti mogu čak raspoznati znake predstojećeg napada. Ukoliko se to desi, naš prvi zadatak je sledeći: ostanimo pribrani i sprečimo samopovređivanje. Slično kao i kod astme, ostanimo uz pacijenta i stavimo ga u položaj koji omogućava funkciju disanja. Na taj način doprinećemo opštem psihičkom stanju osobe, što je ponekad jednako važan aspekt zbrinjavanja. Svakome od nas je potrebna sigurnost i svako od nas sposoban je da je pruži. To nije toliko teško, a pravi suštinsku razliku. Zato budimo podrška drugima, postanimo deo rešenja. Naučimo nešto korisno za sve nas. Važno je. Važno je zato što na taj način postajemo deo brzog odgovora na izazove sa kojima se možemo suočiti.